Nuhun, mangga hatur nuhun, Pak. Insyaallah ke. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Wah, dia capean, Mak. Si bayi capean nggak? Woi, woi, woi. Ada Bargas, bro. Kesini kayaknya Bargas. Wow. Maghrib, Dem. أشهد أن محمدا رسول Hah? أشهد
Guys. Pokoknya Wak naik ya. Wah, hati-hati Wak. Ini ada longsor ya Wak. Wak. Apa potong dulu atau kita foto bertiga? Mau sholat? Sini satu. Wak. 1, 2. Nah, maghrib Beb. Ayo kita turun. Bentar dulu. Kita dulu cenah. Oh, hati-hati ya. Salah bentar salah. Iya. Ntar dulu pelan-pelan. Nih, lihat ya. Kian Bapak itu sunsetnya. Nih, lihat telepon Allah nih. Nih. Kemana? Nih. Nah, di sini jelas tuh. Nah, Iya, main jam ya. Kita ke masjid. Ayo kita. udah dulu ya, kita off dulu ya. Udah berapa menit ini, Beb? Berapa? Kita dulu 13 menit. Banyak potongannya ini. Oh, hati-hati harus. Iya. Ayo. Jangan bengkok. Jangan ke pinggir. Oh, nggak mau kalau ke pinggir. Kak. Bi, wah si Bayu udah dipoto di sini belum? Di sini nih, belakangnya, depannya. Ini lagi sama papanya. Udah kayaknya guys, off dulu.